حياكم الله وبياكم وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. أسأل الله ربي رب العرش الكريم أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يتجاوز عنا كل السيئات، إنه ولي على ذلك ومولاه. معاشر الإخوة، نزول الفتن وحدوث الصراعات والاختلافات واحتدام المشاكل بين الأفراد والمجتمعات والدول ينبغي للمسلم أن يوطن نفسه، أن يكون صاحب أخلاق عظيمة ويرضي بها ربه عز وجل أولا قبل كل شيء، وتكون سببا في دفع المصائب والشرور وطريقة للنجاة. ሙሲባዎች በምድር ላይ በሚከሰትበት ጊዜ የሰዎች መላተም በአጠቃላይ ችግሮች ሲፈጠሩ ወይም ጭምጭምታዎች ሲሰሙ እና መጣላት ወይም መጋጨት በሚፈጠርበት ሰዓት በአፍራድም ሆነ በጀማዓት እነዚህ ነገራቶች በሚፈጠሩበት ጊዜ የሙስሊሙ አቋም ምንድነው መምሰል ያለበት? ከሚያረገብግቡ ሰዎች ጋር እኩል ማርገብገብ ነው ወይንስ የራሱ የሆነ ልዩ አቋም ይኖረዋል? እንደሰማ ያወራል ሙስሊም፣ እንዳነበበ ፖስት ያደርጋል፣ የሰማውን ነገር ያርገበግበዋልን? እነዚህ ነገራቶች ነውና ዛሬ የአላህ ፈቃድ ከሆነ እምናየው። ومن هذه الأخلاق صدق اللسان። ከዚህ ሁሉ ታዲያ የዚህ ነገራቶች ጠቅላላ ዋናው ሞተር ወይም ነገራቶችን ሊያፋፍም ይችላል ብለን የምንገምተው ምንድነው? እውነት መናገር ወይም የምላስ ጉዳይ ነው። የምላስ ጉዳይ ነው። وسلامة المنطق والقول الحسن، መልካም ንግግር መናገር። فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من خطورة اللسان። ነቢ عليه الصلاة والسلام ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል ምላስን በተመለከተ። وسوء استخدامه، በተለይ ምላስ ያለ ቦታው መጠቀም፣ በመጥፎ ምላስን መጠቀም። እነዚህ ነቢ عليه الصلاة والسلام የሰጣቸው ማስጠንቀቂያ አለ ለሙዓዝ ኢብኑ ጀበል رضي الله عنه أن طريقة السلام وسبل الخيرية إنما يكون بكف اللسان. ይህ ምላስን በመያዝ እንደሆነ ነቢያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሙዓዝ አስቀምጧል። ሙዓዝ ብን ጀበል እንግዲህ ሙዓዝ የተናገሩት ንግግር አለ። ቃለ ያ ነቢይ አላህ፣ የአላህ መልእክተኛ ሆይ፣ ልብ በሉ። ያ ነቢይ አላህ ወኢና ለሙአኸዙነ ቢማ ነተከለሙ ቢሂ፣ የአላህ መልእክተኛ ሆይ ኩፍ አለይክ ሃዛ አሉ ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ምላስን ይዞ ጠንቀቅ በል በምላስህ። ቃለ ያ ነቢዩላህ ወኢና ለሙአኸዙነ ቢማ ነተከለሙ ቢሂ፣ እኛ የምንናገረው ነገር አላህ ይጠይቀናል እንዴ?
قال تكلتك أمك يا معاذ أرى الناتي تتاه أنت معاذ هوي أرى أنك قبل إن قال هنا قال سما مش نكهنا عندما رسم تكلتك أمك يا معاذ الناتي تتاه وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم يوم القيامة في النار إلا حصائد ألسنتهم ينسو بمناسوቻችሁን ያመጡ ስታታ እንጂ ሰዎችን በአፍ ጢማችሁ ወይ ደግሞ በፊታችሁ የሚደፋችሁ እሳት ውስጥ የሚደፋችሁ ከምላሱ ውጭ ሌላ ነገር አለን እንዴ? ከምላሱ ውጭ ሌላ ነገር አለ እንዴ?